Muri shampiyona y'umwaka wa 2017 umwaka wa 2018 abafana b'ikipe ya APR FC zone ya mbere bakoze ibikorwa bitandukanye by'ingenzi kubijyanye n'ibikoresho. Zone ya mbere yaguze ingoma set ebyiri zigizwe n'ingoma 10, bandarole metero 10, imyambaro ubwoko butatu yo guhinduranya mu mifanire, vuvuzera ndetse na forari. Ku rwego rw'imifanire zone ya mbere yaherekeje ikipe ya APR FC ku bibuga byose biri mu gihugu ku buryo buri ntara yabonaga kwasiteri ebyiri za zone ya mbere n'indi modoka ntoya yo gutwara ibikoresho bya zone ya mbere. Zone ya mbere ntiheranywe n'imifanire gusa ahubwo yakoze n'ibikorwa by'urukundo kuko yubakiye umubyeyi warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu karere ka Bugesera, inamugenera ibiribwa, ibikoresho by'isuku ndetse banasura urwibutso rwa Ntarama. Zone ya mbere kandi yishyuriye mituweli abaturage 20 mu karere ka Shyorongi batishoboye, inabagenera n'imyambaro. Yishyuriye kandi abaturage 15 bo mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kimisagara. Mu bikorwa by'umuganda zone ya mbere yahinze neza kandi irwanya isuri. Kwishuri riherereye Kimisagara itera pasiparumu, ishyiraho imiyoboro itwara amazi ndetse yubaka n'umuhanda mu karere ka Shyorongi. Ku bijyanye n'ikipe ya zone ya mbere, zone ya mbere ifite ikipe nziza yifashishwa mu gusabana, ikaba imaze no gukina imikino ya gicuti myinshi n'andi makipe ari hirya no hino mu gihugu mu gukomeza kubyutsa abafana ba APR FC. Mu kwakira ikipe, zone ya mbere yakiriye ikipe ya APR FC igihe cyose n'amasaha yose yaziraga, ititaye kuri reziliti ikuye hanze, bayiha imbaraga bayika ko bayiri inyuma mu bihe byose. Mu dushya abafana b'ikipe ya APR FC zone ya mbere baranzwe n'imyambaro idasanzwe ku kibuga, aho abakobwa bakenyeye imishanana, abagabo n'abasore bakambara amakositime. Umukino wa nyuma wahuje ikipe ya APR FC n'ikipe ya Espoir, ari naho ikipe ya APR FC yatwariye igikombe.